Sibingelele baba umprofeti wayeSamoya nendlu yonke iphelele. Okhulumayo uMaMsazana wakaMndebele eMelo, ngihamba nosisi wami umdala. Bantu bomuntu lapha. Sebantu abami laba. Ngithi sithanda ukuzobuka baba umprofeti izinto asenzelelwe imangaliso. Siqalela ekhaya February last year. Siqala ekhaya sathola sihamba sithola la ngisebenza khona ngisebenza asset house manager yami. Ingidaki ingafoni ukungitshela kodwa ithi umntana kasesi ingafoni ukungitshela ukuthi uncede ngathola phansi kimi hamba ngobaba phose eDofontein but angasho ukuthi ubaba uDofontein uNkulunkulu nakhona namadlozi amuhle samthola baba umprofessor sathola ukuthi ukuphi eDofontein start February sithi baba sicela ukubonga kakhulu senzele kona ingcole kancane ngisifana 3 minutes isicela phezulu ngithi sicela ukubonga baba umprofessor izinto asenzele zona zonke empilweni yethu ekhaya lakithi nje baba sithenge insebenzo lakhaya futhi wenza inkonzo yoprofeta sayeke sahamba nawo sayemathuneni kuyokwenza emakhaya ukuthi siye ethuneni lo muntu wakini ufike wenze yonke lento abashiya sakwenza baba sathi nasibuye ngomprofeti sikhande ekhaya enkingeni sangikhuluma into ngoDisemba sithenga insebenzo baba umprofeti le kade iprofetile manje yespeaking baba umkhulu soshona ekhaya sesikhipha Okay. baba masithi siyenza uma ngicela nje ushilo ukuthi ngifike ekhaya nanomama ngitshele mama konke izinto anenzele baba simtshele mama athi mama lena nanonke abantu abaphelele bese naqala ngiyavuma konke abantu abazaphumelelisa ngingenda ngentana konke ngifuna ukubona awu baba asivumele mama sifike sonke siphelele ebaba umprofeti siza kufuna ukukhuluma ngiyaqhaqhazela sithi masifika sesenza mama hayi bantu abangenzani balenda kini konke nje ukuba bashiya uthi mawulalela ungizwe ukuthi ngithini uzawubona baba senze yonke into siphinde sikhumbuzane ukuthi sesifunda ukuthini baba siyakhumbuzana siyabonisana siyenza sinayo nakho baba vula sesi Shothe kahle. Shothe. Thina sithi siyabuka lapho baba mina ngiyazi lento le hayi ifasiwe ngifika siyazini athi sesi ayikhosi nami ngiyisaba sibambe ngeplastic baba sivele sifake so qale sigubhe mama sibonise sigubhe bonke labantu baba ashilo ukuthi sifake lelitshe sifake lelitshe sithenge lelitshe baba mase sifake lelitshe sibone ibunga sikuba khona zinenzi mhlophe hayibo ithi mina sibuka le ibunga mama hayibo abantu abami awu baba ubusisi akuba usisi fake lelitshe ngicele mina ukucima umuntu omdala sesi ngicima umuntu omdala babula ngosesi ayagqibe nasithi baba azangiphela ne-30 minutes sibona inhloko yalentambo mangithi ngithatha ifosho ubhuti uthatha ifosho sesithi ivumbuke lento kanti shuthi la sigubhe khona beyingakhona la sofaka khona thina lelitshe Ufasiwe. baba iviyo asindwangu le ifasiwe Nathi ndwana. Sisenza baba sisazobonga Okay, uthakathi. look at usezebona and then baba umprofeti lesikhathi nethi ukuthi ngingakhona ukuthola ithuba lokuthi kwesithathu kamili khona inkonzweni onosesayo khathi uthi semathuneni last year usinikela khona kuyisiprofeti usengele izinto kathi sekusisilele khona baba lenza khona inkonzo futhi nawo sithafike intomeni nendlu sithi ngiyakhe baba mafasitela adami mayi4 kakhulu naku baba mafasitela Hawu baba ngithenge isichelo Isikengaka. nehla ngithenge isithelo baba prophet Ilwane engaka. So many Okay. Look at that. Yo. so baba sibonga kakhulu baba prophet sisenza Emafasteleni. At the windows. Sitting room. mafasitela i4 kakhulu 1 2 3 4 5 6 7 8 ngehlelo khona lesiwathi sikuntshantshe eyiningi sokuphela ngisithengile baba leso setha naso ngithi mama ayi mama kodwa baba ufike naso lesiwathi wayikhosi ungachele ngaso baba sichele ngalesiwasho sakho nansi baba ididikile ika phansi nalana mathi ubonile ngathi idike phansi sathi azisekho baba umprofeti sanibona makhawe baba umprofeti sibonga kakhulu baba siswele nomlomo
kangangokuthi bengithi sizoza kuphela kwenyanga manje siyabona ukuthi masizohlala nalento lapha endlini kanti ekhaya sesisebenzile angeke kwenzeke kahle izinto so sizocela baba ukuthi lokuncane nje mina nje ubaba siyakhanyisa ngale $100 makuphela inyanga baba sesiza kuwe baba wethu ekhaya se-Emelo baba eMpumalanga abantu bayathakatha bakwethu People are wishing ukukholwa yisho yokwenzeka it will happen. into mawuyenza isiprofeto ungasingabazi so